Snyamu patengu yau brai na kabenta gani kesni gua miat gua bha gua em jing em wat gua em ni jing kerku halor yang wi pai bi lembang ke jing kerku lembang ke jingai ei wadai brai ei ni dang wadai yo rum liang ni le ke jing snyamu yai i padar yang wi ora armut yai para parish priest ni wat asistan wadai nga gani kanat gua em bentanang upi Hakani kesini buram yang kini kebalang senang mau kalian. Siamu boleh yepi kiram pak balang. I sekretari balang berbarok kinam krek balang yang kini kebalang senang mau kalian. Kedai sibur ni kecing priang siap bahai yang pi. Pada kecing lek bahai yang pi, kecing dua yang pi. Dan mentah yang ngah, mentah yang pi barok. Kedai sibur yepi kamtam yang siap bahai. Yo rasa ye kini kena yang wi go priang yo jisu ha kesin go dingkong go sni go kerpam ye phi go sa kenmo kecing im yang phi ye kam ki kena go priang yo jisu ha kesin go dingkong penpa wala kecing semu ye phi waro nadu ki katkes kirang ba malang go pher ki mahap ko kaparis yang ni ba ye phi giman bai giman pa ki kon kunro kon kian Wat ye pi waro kamtam ye kini kinong kut siyaw baha nagani kapalang sinong ye pi kinong irap kinong kersyan yo bod kumye udah kut ye ki pertuit yang pi yo nasi ketiak em kejing siyaw dio yang i ngal em kejing siyaw do yang a hawas bang gamas em kejing tut ketiak em berlai baik ha dunang ketika berkom jingtip yo nasi wala dam to ngal parish priest yo nasi pensiyaw ye gani Henry Yolese kam ke kamram yang i kam ki wangat yo tip ini ni seprang wala de em gunu ke program ye hap man ni gua pengkre ye gua em kam ni ke singim yang i man ke kre man gua piang ke sing tip Henry per ipa ki kam yang i limbang ke sing kerku yang belai lai bat i seprang Oleh sini depoi kebalang bertemu gay, depoi saya laya wasan, ketia wasan atau laya. Henry, hagi sini, iwam yo si benta, hagi tu kesini arterik, kesini burom yang kini kebalang sinong, kebalang debu gay kesini kesini IT yang jisu hagi tempel, hagi tu kesini arterik Henry darah ika segini ketia. Jadi lau. Kulai sini buram besuk pakemen yepi di balang senong mo kalen. Hawa ito ani kesni. Ketin belai warok lain dili kalam yi. Yo uman li kita bace. Yo uman li le hawa ce kecing berkati. Hawa uman li kita yo yang kita kecing ce. Hawa man li le kita kecing ce segibi tawan. Jadi tahu lembaga ni kecing ce yang ni hakikin kita. Yung man gile ketika simbang na kebentar kibitawan. Hau berkati siapang na jingce haga imlang kesalang yang ni. Hau berkati na jingce haga pertai ke jingce. Hai gibru boncat ye gauring dor ke jingce. Ke jingce ye goman limbang benai ke jingce wiyewi limbang kesni. Kecing cewe yang kita bagi lat dua pair, em gilat kibalat dua he, em gibalat dua kian, em gibalat dua stem, bon dua harkom, kini kita cingce dua yoi, em lagi kita cingce dua yoi ni kiting lagi dua boncat, em hagi pai, em gimambati, em dicarak bakam ter, em lagi kiting dua yoi, dari kita slide, lalu hagi giwi tuan girkom, ong lagi signal. But you pair. Henry waro kini ladaring dorgi wan gi keju kecimut onglika to kecingce. Waro kini penyogi pengraugi ye kecingce. How em keting cei, how em galat cei, how em gesni em benai. Bakam ter jenagi kematri yowi ye tu em hagini kesla pertai. Hagajuk kerkom, ikam gibru, lene kuyo yang kini kecingce, hagerkom go pair, kini kecingce,
man gele hai kam Hebrew ha kom im yang Hebrew man go ha pentai go pher ye kau yo kini ke singche ha ke im yang kam Hebrew lengba kinong hikai yo yang kini ke singche lengba ki William kam ki phada ki star pati wei kiwi tawan lengba ki katkes lengba kinong yalam lengba kinong yalap ye ke tin blai bat lengba Ibay ipa, lembag ikon, lembag ikna kam ter bon kini kising che yo i. Ha kerkoman yang i kam Hebrew, ha kising eto yang i kam Hebrew. Henry kini hau pai gi mani sis benta man ki teki kerdan yo lese. Em kini kising che go kien, em kising che go he, ha kising i yang i Hebrew la. Ketika kising snyapu yang i hau i kising che da kising snyapu, ye go man naru ikian naru ikon yang iyo i kising che gua kadyak hagi begi pa drap he hagi nong yelam yang i dap kamkro hagi ni gua tip gua start gua cempang wen kata kising che yang i man gua he hadu kata hamtam kising che gua he tam gua kelami ni kisni to ya kaktin yang berai bat udah kising che krawi ya kising che gua uji su Hangga gospel yang Yohanes ang Yesus. Ngalong ke jingsai jom ke pertai. Jadi tahu waro ni kami kini jingce klepep krawo ya kecing im yang Yesus. Paulus apostol hau penyeperi kini jingce. Yang galat hau penyeperi kini jingce. Di kerdan jingce yang ubru waro ini nagatutup lang lagi dacemi daman lakam ong Paulus apostol. Wacem yang disipigi o ongu. Kidong kisap kibaper Henry ujuk muslim. But hagajing imyong ikam Hebrew le. Kini kita kisap kisap kiwai kisap yuman ikam gabayu pa kita kisap waman ikam ginoyanap kisap kiwai ikam Kinong higay, bakat le halagi kerdan kini kisap ki upher. Henry, kewilan hi waro kini kisap terjimut yang i to kewilan hi nagbenta uyarap ye kiwi tawan. Jadi Paulus apostol kuno ongu ye kini kisap ki waro how gru haman law gru blai. Baru ni blai kini kisap yang i nagbenta yo penyawi seperti wa ito mani kita kuace wa ile haptebe yang ni kecing ce ikata kecing ce wa yoi ye perkat ni kecing ni kecing ce em wi urang tho ye tu kana wa bertuju Helen Keller utho ongu em kecing kecing tho le om em wi gru hagacan met kadang ra uyevi membeti wakian basdamu uku yang tawdom chong hatri dom sedang uku yang tawdom hagi por can met wadom tara uyevi membeti kian Henry hagi simai o semen uni membeti kelam li o ongu kerli uni membeti o ongu jinulai Jubah ni bro, orang yang ulai sa cerong tai room. Mana poi ha cerong tai room, you jingche yang kadi jing room, jing cepo. Orang ni mau beti. Ngam tharayo uye jingche, ye kat kani kajing he yang kani kathan sini. Ni phak ngaman o phientam. Rei orang ni bro, lada Ketika jingce yang pi man ko tak phian tam tôi ai nè tokop kat orang ra api hat wo poi hajrang tai rom dan pene yang ketika jingce yang pi ye ko sa dang le dana ne te tau ra u ni mong pati hat wo poi hajrang tai rom man poi hajrang tai rom te em go wi wan ketang sa ongi Lene geding kuahe em pene nite mandalani kamu yang kita geding baro kita ki wachong cepo yang udah belum
chegi lengba ong ni rokho lengba em gini ki kelas ki wat man kam ki wat thaba lene man ki kam ki transparent ong ki man che ni mo jing wa he ne te da wa ro yo ni le jing che ho berkat ye jing che yo le se ong ni la da wa dawi ye ong kamu ni no tho ong da mo ti ye plan han rei ye I kam ki wa nai kermo ai phi wa mong mati klep prau yang Yesu hagapor baptisma waro na iglia baptismai hagapor baptisma waro so yung mambati manakso yung mambati ong balang ni to priang ye kajing shayu Chris waro na priang ye kajing shay kemud priang ye Yesu haw priang ye Yesu kermo wa kajing shay gayo ay kahai pi waro na iglia ay kajing shay lepep haga singim yung man ni kita kuci niti daw kasing pure ko ar ni isni kalam Paulus apostol I omu na ulayan ako untuk ulayan ako haga te kurkom wa pernah itin itilit wa biangga niya kejutang lene wa ye ukring ye gibru lembagi itin ye nga iwo biang wa tiang iwo ye pernop iwo ye ule bonjai henry omu kawiran ni tok ngai mayan ako tok gani chapang geling klau Chris ong mata berkat dia gani geling klau Chris geling klau le klau go kawi chapang de ching perem wat kawi wen klau I chapang kita ke ching perlait ye I nan kita ke ching do dan permogi ha ke chutang gorin hachwa wan Yesu waro ibru dang sa ni ha ching do ha ching permo le te dau kat em wan ke chutang go thmei kat em wan Yesu kha blai u ching Islam perthai bon sekapap kesan bon sekecing ye penyap kecing yung snam bon sekecing ye kribor kuharkom now go we hima now we aim shall we aim but am ter waro kini penyu kecing sa yang ki harga cing do em le che harga cing mot kecing berkat em che ye kete kam hagi kam di jam harga cing im yang ki kam di Kristen dari daw ang Paulus apostol ni kisni kenmo wa iman ni kita kecing che yung Chris wa habu ya bapi hap ya bapi chapang geling na wa kedawi chapang kecing berem kecing kra geling na wa kedawi chapang kecing che wa penduk ni kita kecing im warip wa kita kecing im wa thme Pakistan termoi atau gani kecing che wahap ban go wahap ga sikimi tawan dong mai pi yo gani kecing che waro yo ga hagapor baptisma henry nei kisni yang gospel I desnya bitne yang go hap man ni gini go che nto umure ika hapo kolom lan nto umure ika sikinu binu saperda henry hap man kite go ita lan man I go yo yang baptisma Krempep kene kecing che hapan go che hap sikimi tawan kami sini marpati hagani gerkom man ibru yang I hagani insan salam chem ni wa ibru yang I bon ki wa instrument hagani gerkom kete gerkom im yang instrument lada pati hagani imlan salam em kecing ye pher ki wadu dang im prawadu kiwayo im prawayo yeto prawayo wat kibalang langajong kecingat ye penfu ye langajong kebalang mem kecing ye treklang mem kecing ye penbat mem kecing ye penche hau kelam mi chapang kecing ye penbat madui ini kecing chapang kecing penche andrai pun kam kini kijak hal kecing im yang ini kecing penkulmo kecing belai kam di Pakistan wala da yo ga ye kini kecing chi ton mani gile ki ye kita kecing chi segi witawan hagen kom yo lese bon na ila ki bru kan isi tin ki plam ye kecing sekiat wa tin ki plam ye ko hop na dei daw la da pai I hagi lam ka salam yung I la da pai I hagi yung isem yung I kam di Kristen bon yo jet yo pra ye la da kli ye la o jet yo pra yung isem ye la musyaw tu chingot
Ile wahab yemi aru tengu cium hab yesna artli letli giyum. Kriye go penman ye. Warok keni go pensa ye hakajing dom. Kumui untuk wadayo ye keni kecing ce. Senyawi wahab kelami Jepang kecing sekiat. Hau ong I go ce. Perniu hab kelami ye keni kecing sekiat. Nanti tahu bon kiwating kelami ye keni kecing sekiat. Kenmo Pakistan ladang tinggi hakani kulkom ukram ye kecing sekiat ukram ye kahok ukran baik ye kikon kikni ukran baik ye imlang kesalang ukran baik hapok kebalang perniu idang mani kita kuasa adum ni bahaya liyo ye keni kecing ci tang mem kwa ai pence ye kibitawan ndri wa bai wa begitu gewadom damsa ye kecing dom Andrei even wadiyo man ikani kecing ce mem kuai utbe si kecing ce ya kibitawan Andrei pertemu bisu ini kesini amu waro ada yo pi kita kecing ce amu pi dom kecing syai jeng pertai ada apa ini mena mem om jisu fin salam mem kecingmut mem om jisu ini manda he pi teman pi kita kecing ce manda kendro pi teman kita kecing ce Mana teman teman kita kecing ce, mana yap teman kita kecing ce, mana man Kristen teman kita kecing ce. Ndre yang film mud daman cuai, nama ina beriok biang yo por baptisma, terhadap kali kesini idaman kita kecing ce. Ndre kenapa jadi hendak cukup tim yang ini kami Kristen kami orang jauh, hadu kat kini kesini, cemi orang you mani kita baca, harga kecing mud kecing perkat, dan hakikam hijab yang ini. Beliau dah mani kami lempet wadang mani kita muri kita kecing ce cepok. Kemud wadang muri yang jisu. Melari wagi bru senyau lelewtip yang jisu. Kecing keli yok lese beli yang ini ongi. Hat mani imo kita ke Kristen tamu yok diam yang jisu berbiang tamu yang asanan. Umhoi koi yang kon, umhoi koi yang pa, yang kebai, umhoi koi bi, yang kiwahai masam nyoi. Bon Ibru, bon Wai, bon Sen, ngajuk cemo, bon Ibru, hagi por wadang mai skorgi, hagi por wadang tuki tukregi, hagi por wacem jingjargi, hagi por wajet wacitom Ibru yang I, bon Sen Duai gi. Ketika jeng Duai yang I, bon Sen, yo cai yang nam, yo lagi kenru le, Duai gi yo itu kenru, wada biang ke kre, wari usumar yaki. Wala lagi wala ginang purele duai yo pas bah yo kikre bakam ter yo kip kicitam yo chat yo dan waro ini duai dengan tali yo ongi mata yo gini yo le hai kecing imewi yo mesti mi cekri ke balang yo mesti mi cekri imlang ke salang yo kecenong ke tahu yo ni ha ile ongi untuk mengenai kecenong yo ni kita yo di sini wadang dom Duna kita betik wastap. Dan pergi ke baca ajuk cemi. Mana pas ki bro? Mana yok krek ki? Meling men ki tok waki waduai wapan yok krek. Ida wang meling ki, lima pun sen ki bro ai dau ki. Mana buan lagi cing yesen, mana buan lagi cing mas bukoi. Tong iki go penman di pi lem ju yo le pi. Hagi por wadang kenru, hagi por wadang lai skor. Trong chit lai sinh kru, trong chit chim bantah yung mani, trong chit le kamu peru per, hipor wadang kere balang, dan hipor wadang im hipor ke balang. Kerjubal ongi wadabon kam, kami kenro ni ongi, eidawi ongi wadayok lok, engi wong wadayok kon. Kecing keli, yiwapa. Untuk iupan, hepor wem kami depan ini oblai, ikon, yang ngapundro, yang ngajik stat, yang ngajik Jepang, yang ngajik hingga krek. Henry mandiau ini demeling ya oblai. Lada mani kami, mani ikiti kuci, pani kita kecing ce, oblai da ewi, pani kita kecing kerku, oblai da ewi. Henry ini wani
mandayo ay kita kecingce penman maniga kapap penman maniga kita gua kangla dia kecing yang i pan dia ikon mandayo ikon han bayau man ikon man kadau temyo layu mani pan dia keki kekere mandayo man nos man doktor han bayau kita keki kekere penman yang menyo dai ulai di cimentang hak mas pokoi pan yiti chai nam mandai ulai yang han bayau chai ta klan ulai keleng temyo dai wan sedemas Pakistan ton perkat ni i kam yo pedang yo jisu kam kita ko yo e kata kecingce pan yo blai cibon ki cingkerku u blai kerku yi ini ki cingkerku ko yo e no blai man ki kita kecingce han kecingim yo ni man yo e kecingsat lempep borok kecenok ketau kebalang lerok dong li katu rekemen ni dm ki wotip pure yu mani dm ki wotip yalam yu mani dm ki wotip yalam yu kesem msa dom ni Henry go pendengo yi bonsin mandayo bani gini kicingkerku dang hite dang pendiau cucu yi pensa yi kita kicingdom kecingkeli yi hadu kat gini kisni ladang mani kam gini kicai cingsia lempep imure iyo jisu mpoem yi kam kita kicingce cigi bituan oh bon gini kita ko pero Henry ton kenoi walaupun kecingce om jisui legisni untuk umani kita gua muri kita Henry ton mani kita gua cingce segiwi tuan kebetulan legisni kelam jisui om pilong kemelu jong kepertai mana kami cepang gini kemelu lempep atli gini kongsan ha kemelu kecingcai kecui kemelu lempep Lada perkat dia hak cingim yang ni, wapen bang, wapen tiang, bat bon sende, kemelu gua keleng, lada lai keleng ke pertai gani kemelu. Henry jisimut ye iwan, ria dah, ukwa ujisu om. Lada mani kita kemelu yang kita ke pertai, kelempep, hak mani kita kinong penbang, hak mani kita kinong iktin, kiwa kelam, kiwa cingce, cikiwi tewan, hak keleng, ibetah. Untuk ay rapo, ye ke kon yung maya, ye ke balang yung maya, ye ke chong yung maya. Kini waro, kini man kita kecing senyau kerobot sih nak kecing ini. Yanga. Henry UM ye kibitawan. Lai skoro namenta, yo ki yo gre yanga. Nede daw, yo penman yi, man yo ki yo gre yi meling ye ke balang, meling ye ke bepa, meling ye kiwa yarat ye yang kecing ini. Henry pengenung mulai rindoru ini si lembaga di gospel dia wa imani kita kembelu. Hawa mani kita kembelu. Hap emi keleng hap ra yo jisu. Hap mani kita kembece, hap kelami keleng cepang kecingce, hap kelami kecingce, mut kelami cepang jisu. Hagi yung isem yung iparamarjan yung kam iman baik iman pa. Lalaya lai chongke, chong bang pati, chong bang rumah. Di rumah, di secret. Mi seketin, mi cepang ketin belai. Mi seketin cepang kebalang. Kini kecing keli ya lese, yang ada itu. Ladang mi, tegi ketin yang belai. Hak aku copor mi, krempep kete tok man aku kete kemelu. Waberi, hak itu yung kesem di bahasan yung yang kete kemelu, ye kau ber, hak kari layau yang Kini kemelu ye kau ber, haga yau kehat, hagi dukan yang hagi nugi petau emi. Bahaya wa kemelu, klem kemelu, hawarok sepertai, kam ye kemelu. Nete dau, ila haga cingim yang kam yo ngat, udah pedang ye kecingce, udah pedang yo jisu, kam ye penli yo jisu, haman lagi tahu yo emi. Kita brek yang wat hagi tahu tiak, tahu lem yang lempet. Henry ko pendiau yi bonsin menjulo di kolam kamu tene ye kecing sekiat menjulo di kolam sepang jisu nete dau sa domi jet yung kesem pra ke balang pra ke cenong ke tau mem ke cing iteli mem ke cing yesnya tu cingut ni bawaro kelami Bagi ke pertai pendiau yi mem kelami ye kita gemblu ku blai de yi ke cingut wa kita ketin ke yang
Lani yang kecing im go yang jisu. Handrai Pakistan ton mani ang jisu ini kesi waro i damani kita kemelu kemud waro embentai ye perbang ye ga ber kini kecing im yang i hau mer blu ha kecing im i kam Kristan lembaga klen yang i lembaga kecing im yang i lembaga kam yang i ye gi ber kelen nete jauh bonse na kecing im yang i em gi bru wonol kelam chapang kecing sekiat nete jauh mana kelam gi bru chapang kecing sekiat itu gi wadang yele percaya ki em ba gi kecing ten yang ki kecing ten yang ki mto ten ye ki ndai ten gi ya blai na ten gi ye ki no tawan cucu perkat ye ngani ngamblo em le kecing ar peta le peta ha kecing im yang i kam gi Kristan waring dori chapang ngani ngamblo ke benba go nang kong pai i wa gani gamblu man go kete ganong penban ya kecing bam ko ar man go kete kecing yada ko yada go yada go na kecing put yada go ye kete kecing sew na kedua wa hagi por nang kena lene ko wi kecing ja ko chem ho wa yo ju de ki hai por wa sa ha ga seminary minor seminary ye penyap ye usniam tubuh gi the gi na kemelu cicuria tubuh gi hapo ngwi keborti mata keli ye le bu gi na kemelu tong gi udam geni kedok usma kecingmut wa i lada mani kita kemelu hamani kita ku yada ye le yung lesem yadai ye ulai ina kita kecing sniu yada yu yung gesem yu like ina kita kecing ya siang tu jimut ya pra jimut namta kecing ya si uper ladaman ni kita membelu hapman ni kita mau penbang yu kelam yu peniatan li hayu masam apa kabalang apa ring lang kesanang kemudian kembelu ban kene mau penyap em kene kor baga kembelu untuk do penbang ko untuk do hijing im ko untuk do pelaj ni nugi jisneu ke pap kesang hendring kembelu dak man ke dak penyap kami kibaret dan kemubi mandaret long dan kembelu mi di wer eu klo dan kembelu lani siat eu yap kiplang to ki open foot eu ba uplang to open foot ya itu jingrap yang ni lempep haga jingim yang ida dan mani kita kembelu yang kepertai ye peniap ye ginong chon yang i ye peniap ye gitu guamut pentut haga jingim yang i daga jingim mo bahaya yang i dagi kiten yang i kini kecimut wo blai ringdoru ye kini kembelu ringdoru ye kini kecingche haga jingim yang i bonsen haga jingim yang i dari yok pedang yang jisu ha kini kecing che handre bonsen ya ilaj bani ya kini kecing che hawa kelam ni chpang kecing kecing che ye kini kembelu ye dak se man go kecing ngat ye i kem ki Kristan itu gum pedang ye kini kembelu ye kini kecing che ha por baptisma lepet ye wong kamu ye ki ka rindur ha jisu handre ye i wani tu ngat ye ka man go kecing ngat man go tik kam kecing bam ladam em kita kecingat man kita kam kita kecing im ko kelen ngomelo nandre ladam em ni kita kecingat man ni kam kita kecing im ko kecing im ni kam kita ko em ni kita kecing bang lembang kecing im ko dia badi ya jisu hadiak chapang kene kesni burom yang kene senong balam senong mo kalen ho balang permo gai wadai nam ye kene yung mani yung i ha kene kecing eti ya jisu ha ketempel the gospel yang Lukas keranong ko ar do lei ko ar batai lagi chapang kamu wajia ha kapor wa jisu boban eti ke Maria yu ketempel go pendep dia kata an ya kata gom kedustur yang ki haman lagi dru usin rang kon wa he katkan la an yang ki ha pendep ki hamla iti kerukom yang kita kandawan iti o ya ginu ki kon ki kon serang hapendep ki yuman ki kita ko khoi
Henry kia ka jia bon ha kijing kat kipor ki wachwa yung jisu ki wan tali 80 ki ki khonlung jisu ki khonlung ki khon bu ki waro khon serang msiawi wa em kijing itu ha ka bible wa to wa em kijing per na kijing la kijing im yung ki waro mem khanagi Henry ko per madawan do jisu ni em kijing kena untuk rupa pendep uya kata anyum itu untuk rupa pendep uya kata rukom untuk hak pendep nebha untuk kon transni Henry ong gospel i ong gospel Simeon to teu manu kam teu nong yang ye kata ketebal da aku skipor menuan Jisu manuan ne Jisu em ngecing kelah Bah hari por shwa yung Jisu usimian man kam teu nong yang tempel man kam teu prophet mem uyo wejeli ko per nakinu kinu gibru Andre ongu manwan Jisu dayo ye kata kecing penem Jisu untuk penkoyu do yo Andre penkoyu da ye gibi tawan ang gospel ye penkoyu yung semian nangkong Masing wanu ong Simeon nahon kumsim bangalayo i yaw kun blay bangalayo i ye kacing penim tang ye kipai Israel Henry ulang penim wan ye kijentil ru onggo ye kijentil ye was darsa ang kacing dum madawan Jisu da yogi ye kata himau blay da yogi ye kata kacing che da yogi ye kata kacing bang sing tiang ang kacing im yang ki Yoga segini pertemu wei kam di perawangan kamtam ya gani ke balang syong le pi pi gani ke sini rom yang gani ke balang syong yang pi kecing haiti yang kulung Jisu man la ke por wani sibi yung mani kecing keli ai mp kecing kela kecing im yang i Jisu hau wan sisen wan ha ke tempel wan ho yung mani perkelau wat yang lendo perkelau wat ki bon ba ibru Henry yang kecing im yang ni, mau kita kecing kena kecing im yang ni. Lada kecing kena kecing im yang ni, lempet manis kita ki Kristen, kemudian priang yo Jisu, mani kita ki Kristen, kemudian ce, mani kita ki Kristen, kemudian yo mat yo Jisu, buat kemudian ila yang kita kecing bang kecing tiang cepi tuan. Segawi penemu ketin pelai Allah, awan Jisu, waro nhiều đây kêu cầm Jisu Henry nhiều kêu cầm blai siang tu kêu blai kêu em hak tempel để đầu tôn man ni kita kêu Kristen kêu che kecimut kecimut khat yang wi tôn man ni kita Kristen kêu dia priang dia kena kecimbang ciang kecing ini yang wi nang liu ye ka usam skiwi tawan kam kita kêu ngai hau Jisu Eniro ya Jisu Christ